Haji, assalamu alaikum. او نن چې دی ما یو سپیشل ویډیو تاسو له جوړ کړو. زه راغلی یم بوسټن ته، روډ څخه، او دلته پاتې کېږي پیمبروک میساچوسیټس کې. نو هی از ا سکسسفل پروفیشنل. نو ما یې خبرې چې د دې انټرویو والو او میبي while we are talking about this مونږ چې دی نو انګلیش او پښتو کې به لږ مکس جوړ کړو. زمونږ پښتو چې دی نو کې انګلیش ورډز به ډېري، نو اپالوجیز ان اډوانس. او زه وایم چې میبي دا ینګسټرز یې واوري چې هغوی ته هم څه زده کړي، ځکه مونږ دې پروسس نه تېر شوي یو. دلته یو ایس ته څوک موف کېږي یا ویسټرن ورلډ ته څوک موف کېږي، نو هغوی ته لږ ګایډنس میلاو شي. نو I welcome Hassan Saleem. Hassan, Assalamu alaikum everyone. Good morning. Happy Saturday, February 17th. Yeah. نن زمونږ غونډه ده د ملګرو. Yes. زمونږ ټول د کالج ملګري به راجمع کېږي نن، نو زاړه یادونه به را یادو او تازه کوو، او hopefully it will be a fun time. Hopefully you'll make another video of those people. Yeah, ولې نه. حسن، دا ویډیو ډېره اوږده نه جوړوو، خو ما یې چې ته ما ته لږ خپل کریر باره کې ووایې، نو and then I'll jump in or ask you other questions. Long story. Kahani suno. We moved to the US in 2002, sorry. End of 2002, yeah. And we started our education. پښتو کې وایي زیاته پښتو کې yeah, no په 2002 کې موږ شفت شو د پېښور نه رالو دلته سیده لومړنی فلایټ و زما په ژوند کې سیده بوسټن ته، او ever since I have not ما بوسټن نه ده پرېښودی. تاسو لړئ نورو صوبو ته لړئ، خو زه نه یم تللی. بوسټن is home، دا کور دی زمونږ، او I love it here. کریر چې کوم دی نو لومبۍ دیوالی هم راله تا کړی و، په ریډ کراس کې راته لومبۍ جاب تا راکړی و. ما نه و راکړی، خیر ستا د تھرو بابا د تھرو که نه لومبۍ جاب د تاسو دواړو په تھرو ماته میلاو شو. As a lab technician, working with blood banking, basically American Red Cross Biomedical Services. هغې کې ما 13 years مونږ په انګریزی کې ورته وایو چې I served the American Red Cross for 13 years, right? That's how we say it. Because it's a non-profit, so you say you زما served. 9 کال ډېر ټایم شو. نو ډېر ښکلی وخت و، ډېر څه هم پکې زده کړي وو، ډېر ګروت پکې ښه کافي شوی و، ایکسپوژر ښه کافي شوی و. زمونږ نوې ورځې وې، مونږ هغه امریکن کلچر هم زده کړو هغې سره، نو داسې به ډېرې خبرې هغې انګریزانو کولې مونږ سره، مونږ به پرې نه پوهېدو، مونږ به تاسې سمایل ورکړه که نه، بیا به لړو کور کې ډکشنري کې به مونږ ته چې دا دی څه وایي. well yes مونږ پاکستان کې هم لکه ښه پراپر ایجوکیشن او everything، خو بیا هم لکه کلچرل ډفرنسونو په څه شیزونو به مونږ نه پوهېدو چې د دې ځای کومې خبرې وي. نو کریر کې په ریډ کراس کې لاب ټیک، بیا لاب ټرینر، بیا لاب سوپروایزر، بیا مینیجر، بیا ریجنل مینیجر، بیا ډیویژنل مینیجر، and eventually the director of Northeast for operations of all of the blood banking, of the donations that people give, blood donations, and the manufacturing of it all, and the distribution of all of those blood and blood components. The America ke tolo jasura hospitalunو sare zmanga contracts to هغه hospitalunو ته for the people in need, کنه surgeries کې پکاريږي، different procedures کې پکاريږي، نو دا غیر responsibilities ما دې سره موږ خپل سبق هم وې، right؟ موږ سبق کې تاسو ویلي دي؟ یا نو زما سبق زما کریر سره، نور کریر کې خبرې به تم وکړم چې څه ما کړي دي، خو سبق زما بالکل ریلیټډ نه دی زما کریر سره. That's very strange. او خو خدای لارې جوړوي او ته په مزه مخکې ځې که نه، اپورچونټي ویل کې او په مخکې ځې. نو زما سبق چې دی لومړی ډیګري criminal justice and sociology وه، دویمه ډیګري political science and international relations وه، او بیا هغې نه پس ډبل MBA program و، دا ټول during Red Cross career. Double MBA, one executive MBA from Cornell University, Johnson School of Management,
the Queen's University in Kingston, Ontario, Canada. Nazaba dwaru back and forth. Residency sessions the para. یو هفته په کورنل کې تېره کړه، یو هفته په کوینز یونیورسيټي کې تېره کړه، او بیا به واپس بوسټن ته رالم خپل جاب نه. دا سلسله 18 میاشتې چلېده بیک اینډ فورت که نه. مطلب ته خو خپل کریر باره کې نور به مونږ ته وایې، خو ما ته لږ زر شانتې ووایه چې د سکول او کار به تا څنګه هینډل کوو؟ It was madness. او سهار به پاڅېدو، سهار وختي به لاړو سکول ته، کالج ته، یونیورسټي هم ته. سهار د 8 نه تر 2:30 3 پورې به لیکچرې وي، منډے تر فرایډے، او بیا د ماښام د 3:30 نه والي exactly 3:30 PM به کار شروع شو ټل میډ نایټ. او هغه به موږ 15 ورځې لکه وی آر فل ټایم امپلویز که نه، نو هغه به موږ 40 hours a week هغه کار کو. ما بټ ایکسټرا کو ځکه چې زما نخرې ډېرې وي، خرچې مې ډېرې وي، نو ما به پکې اوور ټایم ورسره هم کو. نو فل ټایم کالج and full time schooling. Let's move forward with your career now. Yeah, no, ما د MBA دا خبره ځکه وکړه چې it propelled my career forward. او I'm blessed and lucky to have mentors and coaches within the American Red Cross. چې چا ماله دا opportunity راکړه، زه په lead program کې، leadership education and development program کې enroll کړم. هغه د 3 کالو کورس و. You go through a rigor of leadership within the organization. هغه د Red Cross president هغه وخت کې ځکه شروع کړو چې دوی به بهر نه leaders hire کول and they just could not adapt to the culture of the American Red Cross on how it works and how do you bring impact. No, President who is about to retire or probably has already retired now, Gail McGovern. Ageda program kick off the biomedical services to come the President Sean Gilmore. Small batches of leaders appoint coach local lead program. I loved it. I had a cohort of young, successful, I shouldn't say young, I had a successful cohort of professionals within the American Red Cross going through this journey with me. And the idea was that we were going to be the future executives of the American Red Cross. And a lot of those people I still follow them. They are the CEOs of their regions and vice presidents and executives. You moved on. Right. So, and I also got the opportunity because of that program to become the director of operations for all of Northeast, right? No, it was great. We learned so much from it. And while I was going through that journey, the president said, hey, we need you to pursue your education forward. And it was the president who wrote me an endorsement letter to Cornell, which is an Ivy League program, and it's really difficult to get into it. Yeah. And I was honored. They're the one who volunteered to say, we need you to go to this program. No, it was amazing. I wish they paid for it too. Yeah, well, it's a non-profit, so we understand that part. They gave me lots of time off to go to school, right? That's true. So no complaints. No. I was just kidding. Yeah, it's a jab. Let's move on to your next career. No, Cornell MBA khatmedal shuru shu. Zama da career per cross came. I thought it was time to move on. Look, sorry. Yeah. No, chaga zama diyalas ka lo shu Red Cross ke, and I was about the next in line on the regional CEO job da par. No, agena pas zama exposure lag de seva shu per the industry ke. Now, a small biotech company in California, renowned All Cells. It was a private limited company. They reached out and they said, that business expand the east coast of the US or Europe. Now, I hired him as the GM of East Coast operations. And the pen no for the East Coast operations. There wasn't a pen to their name. Yeah. No, literally starting from scratch, building the facilities, hiring the team, putting together the entire business plan. What a great experience. It was amazing. But it was kind of nerve-wracking as well.
you haven't done anything like Well, that. I had in Red Cross like my manufacturing facilities launched kredidi, my collection centers launched kredidi, my not from scratch. There was That's no support system. Exactly. Over Red Cross here in for East. what giant organization there, like a proper PM program management, the functions. Delta Huyao is employee number 1 home. ما غشي the scratch na shuru. But anyway, we built the team. Zama chicken top cream of the crop team members who Rama recruit kral Rami was still Rima sir help poker. And it's not a one-man show, you know, like a whole team. Yozaisha or share develop code release again. It became a profitable organization and eventually it got sold for hundreds of millions of dollars. Acquire share where you build giant biotech company company acquire Pinza Kalapas. No, a lot of people benefited from it, and the company still goes on. And the firm that I work for now, Vertex Pharmaceuticals, is the Zari company told a hard client. And among the arena did millions of dollars products. I won't go into the details for confidentiality reasons. But anyway, the all sales journey chivano was dreaming kalawazama. Arek is the biotech pharmaceutical industry. There mazidar networking osha. Kisma kism company sar talukat tushu. Arek was the background katano mata be reach out coach. They interested in more opportunities there. No, my whole interest to do for growth for her so body, right? Challenges are so body. As a matter of time, that's irale. Power company ki, I did everything. My heart to deliver kal. Again, I'm making notes no. No, my just still the sellers. No, that's a bit challenge waklo making nore. So there keys da puka. No, aga you below mid-size company or Bluebird Bio. Probably the Cambridge, Massachusetts, Boston sir attached. Lots of interviews or exploring conversations with global apheresis operations संगजोड़ दायम मतलब दा clinical trials रवानी दे biotech company और commercial operations launch की ताकि clinical trials pivotal stage तो रही अगर data भी आता submit की FDA था EMA था European Medicine Agency for licensing and approval of the drug. No, I process them no, I recognize a higher Kramasta, head of global apheresis operations, both on the clinical side and commercial side. Now, I had a global team, a really successful, or hardworking, or talented group of people. I was really impressed with them. This was kind of a new, exposure for me to get into this kind of work. No, really loved it. This thalassemia, transfusion-dependent thalassemia, first drug product for dunia ke gene therapy approved kudeva. The re was known as Zenteglo. Up market ke available. Up munga chikalo na galas ke munga Europe ke approved kudeva. Up Germany ke munga launch kudeva. For some reasons they had to pull out of that market, and now it's only in the US approved by the FDA. चलेगी अरे हमने नोर रिसर्च को पर sickle cell disease माने पर multiple myeloma माने अरे भी ओपन drug product अप्रूव कर दे यो brain cancer दे पर मशमान वाला कानों की भी cerebral adrenal leukodystrophy वर्त वही अरे drug product अप्रूव शेव दे Skysona वर्त वही the sickle cell दे पर Lyfgenia was recently the multiple myeloma दे पर Beckma drug product दे with Bristol Myers Squibb. No, that's it. Bluebird Bio next? That's right. Okay. Bluebird Bio, yeah. So then what's next in your career? Yeah, no, so here's the thing. I believe in operation excellence. मतलब में दा दे चे यो का दूर खोका चे दा अरे का दा पर स्ताज़ुरत मख्य नराज. Yeah. अगर शे पखपले तरीके चलेगी. Do a job so well that you're not needed anymore. Yeah. No, and you get out of the way. That insecurity is something that takriban the har yo professional mazu ki chilaka kama dora khakaro ko zama job zama zarurat nahi kana then what kana but they agis ta sochne ki che agis zan dora excellence tabuzi che agis ta nur lari makhi kulawsh. Absolutely. People start recognizing da se ta nur opportunities we avail shu bilkul no. As a funny story, is about that woman. ما بقى كل بخبل jobs كتل
No, I used to struggle with finding a job. خو چې ما به کله جاب نه کتل نورو کمپنیانو به ریچ اوټ وکړي چې would you consider this نو هغه automatically خلک ستا ټالنت ګوري ستا background ګوري ستا capabilities skill sets او هغه ته ریچ اوټ وکړي نو similarly the bluebird career زما د نیم کالو کې موږ ډېر څه اچیو کړو او دا اوس چې ځکه مې کمپنۍ کې کار کوم Vertex Pharmaceutical دی کې هم زه global role باندې یم corporate role دی field based I'm the head of global apheresis and infusion operations and it's part of the clinical operations part of the business مطلب دا دی چې دلته چې کوم research او development روان دی clinical trials روان دي هغه کې زما د ټیم یو کردار دی هغه دا دی چې مریضانو له subjects چې کوم هغه له موږ زو هغه هاسپټلز کې چې کوم هغه مریضان ټریټ کیږي د هغه هسپتالونو ټریننګ د هغه هسپتالونو کوالیفیکیشن او هغه هسپتالونو ته سپورټ ورکول لپاره چې کله پروسیجرز نه تیریږي زمونږ سکیلډ نرسز او فزیشنز چې کوم دي د هغه ګایډنس کوي ایته طریقې ښیي چې ها نو like dry subject is ځکه چې you're going into details this is good you know some people will appreciate that او ما وی چې لږ نور فوکس چینج کو په دی باندې لکه ستا ایجوکیشن په دې فیلډ کې نه دی هو دا فیلډ کې ته کامیاب روان یې کنه نو obviously ستا چې کوم منی the job experience that it led to that right that's right started crossing unintentionally to په داسې یو manufacturing کې لګیا شو هغه bioside and then eventually it grew right that's right او تا ور سره یو ځای کاروم کو right so you were doing more than سالکانه جنکای چې غي صرف یونیورسيټي ته ځي or they're focused only on their education زدا نو مچا یو غلط شی دی خو دلته یو اس کې زیاتره چې څوک دی I think یو مکس دی سالکان جنکای کار کوي ور سره جاب سره سبق کوي کنه I would say majority that's it او لکه چې دین هغه صرف یونیورسيټي کې ډوم کې او بس لکه they are doing their education او you know so would you say that you are more successful because ta university tatle او ta job or saram ko او kada situation no sirf ta university ko no you would have been this successful at this age no definitely because I was part of both sides correct professional work environment and going through school full time هغه ډېر زیات لارې کوله کړې دي زما لپاره او سکسس زما هغې سره دغه شوی دی الیویټ شوی دی اکسلریټ شوی دی رایټ نو زما ما لکه 15 کاله لومړني 15 کاله ما سبق او جاب یو ځای کړی دي نو زما د 15 کالو هغه جاب ایکسپیرینس چې کوم دی هغه کاونټ کیږي towards my professional work experience نو د هغې د وجې زما د کوهورټ زما د بیچ ملګری چې کوم دی د کالج انسانو ما ته داسې لګي چې on a general level هغه ما نه 15 کاله وروسته دي په professional development you know no that's my experience that's great and I always talk about health no the health perspective زما دا سوچ دی چې تاسو مازغه چې دی ګرو کی with time کنه نو ته چې سوره young age کې سوره ته دا کې چیلنج کې نو دوره وته ستا مازغه نور ګرو کیږي کنه لکه اوس ته صرف یونیورسيټي ته ځې او ستا فوکس صرف هغه دی کنه you're not challenged with the job if you are doing both then you are managing both sides او پاکستان کې یا نور ملکونو کې دا شی دوره عام نه دی اوس په I don't know maybe youngsters are doing jobs and universities at the same time so I think this is a plus point we didn't intentionally do it because zamunga that situation that's which munga dutaralu all of a sudden you know parents were like hey you know you need to start a job and they were not pushing us for like a BIM mungte which like a job or sara shuru ke munga repath pani rawan shu kana us yo khabar di kida ko چې دې biotech side ته excel شو او زما experience چې no medical side ته excel شو the father medical side well obviously he did his education microbiology
molecular and cellular biology ki masters karo. That's Yeah. right. Yeah. So here all the whole like serious topics. Let's talk. Switch the topics or like fun side tarashu gana. Mhm. One thing I will say, his house is beautiful. He pays attention to every small detail in the house, in his life, in with his family. You know. So mother like the way just شغل څنګه کې مشغوله دي څه ده څه کیسه انټرست نو اوس خو موږ هغې مډ لایف کې روان یو نو بچي او کور او everything around it and family is everything that we focus on کنه نو بس هغې کې مصروف یو واړه واړه دوه لوڼې مې دي one is 7 years old the other is 3 years old او هغې سره بس busy یو کله یو خوا کله بل خوا they are the cutest kids thank you they are more funnier than his father their father they're much money anyway continue no مشغوله بس دا ده چې we live in a really beautiful area I love going out for outdoor activities like دلته موږ سره خوا کې beaches دي just to walk on the sand is amazing yes that whole area ډېره ښکلې green ده south shore of Boston کنه نو زه ته وایم چې زه دلته نه وتښتېدم because of the weather I don't appreciate cold weather I guess Hassan is the opposite of me I love it yeah he loves snow and you know it doesn't bother him or they can baruzi of beaches باندې یخ موسم یې کی ګرځي را ګرځي you know oh yeah زه خو چې ستاسو خر ته راشم اټلانټا جورجیا ته especially summer کې ما ونه خو سړوبې راځي نو ډېره زیاته ګرمي and I enjoy that yeah زه نشم کولی summer زما دوره خوښي زه خو وایم چې بس په یخنۍ کې ګرځم را ګرځم دا ایریا چې دا ټوله نورث ایست اف د یو اس کنه دا پنځه شپږ سټیټونه دي لکه مین ورمانټ نیو هامپشیر ماساچوسټس کنیټیکټ ډاون ټو نیویارک کنه دا ډېره ښکلې لش ګرین او د آوټډور اکټیویټیز د پاره پکې ډېر څه دي نو موږ فور ایگزامپل انډیپندنس ډے د امریکې جولای 4 موږ هر کال په برلینګټن ورمانټ موږ یو څلور غنټې بره نورث کې ورته انتخاب دی لیک شامپلین سره موږ هلته تیرو هلته کې فایر ورکس او like a family as a family we go there now the last I want to say the last 10 years راځي موږ هلته ځو هغې ځای ته خیر مشغولو باره کې خبرې کوو نو ما چې دا هم لږ منشن کوم چې حسن چې دنه ټیکنالوژي ډېره زیاته when I say technology any tech side you know like as the core to chirashi you know her connected the like literally from stepping in he'll say hey Google maybe the Google will respond right now yeah good thing turn on the lights or close the door or play me music or that pura the core or how you come obsession there yeah so tell me more about that I love technology I think we should all adapt to technology advancements not just technology but how you shiki development we what age sara because that you adapt to it zaka chitauna ki dinosaur bashi and you will be out of the picture right the same thing here manga generation you chikala Nokia 3310 wrote you I remember those right days. and now look this interview is being made by technology right no it's amazing مخکې خلکو دا سوچ کله کولی شي خو anyway for زما کور چې کوم نه it's all smart home ورته وایي every single thing is connected په دې کور کې تقریبا یو سل Wi-Fi devices دي هر یو بلب هر یو بټن heat AC garage doors every single thing is controlled no چې کله بجلی لاړه شي which doesn't happen frequently خو داسې چېرته طوفان راشي او پوره ګریډ بند شي که نه نو بیا مسله وي بیا جنریټر لګېدلی ده یس خو که د انټرنیټ لاین بند شي نو بیا کیسه خرابوي که نه بیا او ګاډو هم ډېر زیات شوق لري د ګاډي د سره ټرک هم دی او یو SUV دی او وین ورسره دی او ګاډو کې تاسو ته به زه تصویر وکړم د ګاډي وروستو نمبر پلیټ چې دی پښتو دی So he's very connected to Pakistan as well and the roots as well. Of course. The Munga whole family ki jidena they told ziyad connected.
family member سره وروسته پاکستان کې یې سره غپ شپ لګي او stay connected او he fills us up so دا زمونږ یو خبرې هم دی یو قسم نه تا د ګاډو خبرو کړه خو د پخوانه چې کله فنی ستوري ما بستا لایسنس ډرایوینګ لایسنس تا نه پټ کړ او سار به وتښتېدم ګاډه به مې بوته پېښور کې let's talk about this a little bit idea دا وه چې یو ورځ به دې ګاډي وځي او بله ورځ به زه بوځم خو I never drove the car سهار وختي پاڅېده زه چې پاڅېدم نه مخکې به دې تیار و وتې به او ګاډی به تښتولی و continue یا ستا د پاڅېدو د رډي کېدو نه مخکې به زه رډي شوم او دا لکه د 17-18 والا خبرې دي که نه موږ نوي میټریک اگزامز کمپلیټ کړي ځوانان شو چرګان شو یا and ما به ګاډه تختوله سر به ناستو هونډا سیویک کې ملګرو سره چکروله او تا باندې بیا ملګرو تنظیمونه کول چې ته چېرته مې رځې خو نه yeah no it was funny and ما به ستا ډرایوینګ لایسنس کاپي جوړه کړې وه it was a crime you know who knew back then چې موږ چې یو نو موږ we were sort of obsessed with cars at that time ځکه نوی ځوان چې او تا ته ګاډی میلاو شي که نه زموږ پلار چې then he agreed to buy us a car and it was needed too روزمره څیزونو دپاره که نه نو موږ چې دی نو موږ به نخرې کولې ګاډو سره نو موږ په ګاډي باندې وروسته ټوپي والو لیکل موږ پلار چې دی نو هغه شاعر ورته ویلی شي no he used to write poetry for the news in Pakistan Saleem Topiwal Topiwal was like the thing for us kana wo support the passwords Wi-Fi's or munga told you there Topiwal istimalu no anyway too bad the Gadi license plate for Massachusetts is 7 digits na de otherwise my license plate for Topiwal Atlanta ke that's right the Gadi number plate chona Topiwal ma plate so I removed it you know then that's like awkward shanti lagi anyway no munga pe Topiwal lekha no pa pura pe khabar ki aga Gadi the Topiwal show I don't know it's a Tommy Top car anyway that connected khabar okra I still keep in touch with Pakistan کې زما چې څوره ملګري دي چا سره لوی شوی مې ځای ټول سره زما اوسم اکه شانته کانټاکټ ته او کوشش کوم چې ساتم وسره چې کله کلی ته ورشم you know 2 کاله پس 3 کاله پس یو ځل وکاله پس تلم خو چې کلم تلم نو ریونین ارینج شوی دی ملګري دا غون شوی دي موږ زړې خبرې لکه نن به چې څنګه دلته کې بوسټن کې زموږ د زړو یارانو ریونین کیږي دا که شانته هلته کیږي نو زه په خوشحالېږم so دا راته ووایه چې موږ خو دلته راموو شو دلته سیټل شو که نه نو د دې څه مطلب دی لکه وروستو به ته چې ریټایرمنټ څخه نږدې نو would you plan to go back and live in Pakistan good question لومبیا خدا چې کوشش وکړو چې ریټایرمنټ لږ زر واخلو دا مهنت چې موږ ټول کوو چې موږ خپل هغه میچور ایج لګ انجوای هم کوو کنه دا نه چې صرف سټرس ټول وخت کرییر د جابونو نو دا یو ډومبنه ګول دی دویم هر چا خپل وطن کشمیر دی زما 2 کشمیرونه دي زما یو خپل کله دی وطن دی ټوپای صوبای او یو بوسټن دی ځکه ما اوس په بوسټن کې د you live more over here than Pakistan واو ما بالکل پاکستان کې زه 13 کالو کې راوتم او دلته زما زړه دوی شتم درې زمونږ په درې کشمیران شو موږ په بوسټن کې مخکې کوو بالکل صحیح خبره ده نو زما د پردواړه دي نو ستا خبره چې سبي ریټایرمنټ په څنګه ښکاری زما په خیال به د دواړو میاس کې تقسیم کیږي سبب وطن کې کلی کې سبب دی وطن کې دلته خو ما ته نه لګي چې زما د نورث ایست پریکدم دا به تک شان تکي well you know it will be like a such a different flavor and different lifestyle kana no that's good we need to stay connected I will say this honestly that I'm not like him we are very close umanga chideno like they are in contact or zama that I'm not a person who talks over phone but I am the person who makes the videos right no the funny story mouse چا سره خبرې کولې یو کسن سره مې کلی کې خبرې کولې هغه راته وی چې زه په بازار کې ګرځیدم وی چې او درولم او راته وی چې ته فیصلې
kana no the tarikalam khabarako aga chaudro no because he looks like you kana and you look like him he's older than us no aga chaudro no ما یو خبره ده که زه ډېرې لطې خپې ووایم خلکو سره تعلق ساتم د خلکو مینه تا سره ده the people recognize and remember you and which is just amazing هغه ستا personality د پر یو credit دی چې خلک ویني چې ستا زړه صفا دی هغه ستا په مخ کاري دا Thank you for saying that. But that's another, I don't think so. People appreciate those people that are more connected. Or we have seen this over years and years and years. Among our siblings, we're not as connected like you are. Oh, that's such a good quality. Not just in like the relationship with Pakistan. In your job. It matters the most. Yes, I'm in a. I would say I'm successful too. I don't go out and connect as much with the employees. I try. Yeah. So it's a natural thing, It's a bubble you live in. Oh, no, say khabar da. Zama da connection chicken no connecting with people. The natural day or the په هر ځای کې دا صرف وطن کې پاکستان کې نه ده دلته هم دی او زه اوس ریسنټلی ما یو ینګ پروفیشنل جونیئر لیول مینجمنٹ پروفیشنل منټورینګ شروع کړی دی او هغه خپل کریئر ډیولپ کول غواړي نو ما ته وایي چې زه چا سره خبرې وکړم چې د دې کمپنۍ په ایکسپیرینس پوه شم دلته کې کریئر نیویګیشن څنګه کیږي نو ما that's why I am here as a mentor to help you connect with the right people نو ما یو داسې یو بل پروفیشنل بنده و هغې ته ما ریچ اوټ وکړم ما ستا د سکسس سندرې singing your praises کنه ما هغه وی یو منټي ته او ما زه غواړم چې ته هغې سره ملاو شي خپل د ایکسپیرینس ورسره one on one شیر کړي نو هغې وی بالکل وی I'll be honored to do it so it's all about the connection and bringing people together زه به خپل د کریئر دا خبر بیا وکړم چې زما دا کریئر چې ما ته څومره اویل شوي دي دا ټول په کنیکشنز ملاو شوي ما چې کوم جاب ته په خپل اپلای کړی دا ما ته نه دی ملاو شوي کوم جاب ته ما نه دی اپلای کړی هغې دپاره زه ریکروټ شوی یم او په کنیکشنو ریکروټ شوی یم that's نو موږ دا خبره به راټولې کړو او ختمه به په دې کړو چې ته موږ ته په دې ټول دا اوس ډسکشن وشو که نه دې نه موږ ته یو few advices راکړه چې هغه موږ د نوې جنریشن سره شیر کړو just like quick maybe a few things oh keep in mind not everyone might be like you so make it more generic no okay that's an interesting question opportunities avail cool think outside the box I would say it's very true we are lucky because of our parents they gave us this opportunity to move here and they gave us shelter they pampered us really yes it's true and that's the we didn't have to struggle as much as other people moving in would right so anyway the khalko the para message that this opportunity the marte rashi don't just let it go question it explore it to see is there something for you to develop da yo khabara sho bal connection ki tak mo kana don't forget about the people that you've grew up with or connected with and not just growing up but also in your education and your career and your social network zada like khpal the whole neighborhood ba khabaro kama everyone loves to hang out with us and it's because we give them time and we give them care and love and attention kana no check a little the summer parties everyone wants to come and sit at our backyard instead of anywhere else I'll show you his backyard too snow and all that it's beautiful and our backyard is mazidar the core internal like it's like that's illegal just so interior designer they had there or the core was there but it's them شاګیده کنه وایف مې دا خو ما نه پریدي دا زما بیماری دا ده چې زه OCD یم زه غواړم چې هر یو شی په طریقې په خپل ځای پروتي او د هغې کوالټي دا ده چې هغې ټیسټ ډېر مزېدار دی right creative no the credit all goes to her well let's end it over here this was such a wonderful conversation inshallah in future we'll make more as well thank you Allah paman thank you